sorala when he say oh he say me great kingdom no oh even no rob he say me coach na no ao ao ito time minutes tapi dua puan lokal mai kecil seperti awi pokoknya biasa yang time kan nggak kesel auto tanya sore masanti na cai pulau every night so baby make come so I say yeah every night so rain
pong kasililye main ko. Kaping kinyang coach melel pong watch pueki. Esinga kinmor me penir kaching koleng kicha. Me kara yang achapil pangkak. Benen an life watch pong watch. Moni bantola o wiyay jingal sawasen so chicken round what the pong watch. Malbang kaching kupureya pueki. Seklokeo nang watch sa imimi muni bantola ko say testimony te Kadehde tama ko ano kaching wiyang ay maura ibang kapese mas is ngay ma amen ko wa mayang kiliklang te yang wiya rongorong kama kasese ya kang kakase iya te Monar ngay me matalanium sapalap kaping kiyang coach merel pong watch makowemen me pil socha wewe ki isngay mwen kapil pang kilang yeyer o pil ye tagapil sese ya kaping ang coach tama kayong kasampal tama sa pampatch kipene kang kakyang rong tami pang Kadehde te testimony may ban ko siya pong watch. Mowe ipilmeng kaping kiyang coach merel irailakan matsapiyata tatok kasampal watch merel sister Jackie. Ikaping kiyang coach merel tame kauna coach pil kaching kasaleyang uk tatok kasampal me merel o pung me koneng kachailen wiya pueki yeyi kupran coach. O ikara pe watch me komu yongay kachakapagpang kita pong samba watch. Ntuwan puk saraw ya Kadehde. Nan Jeremiah 1, 4 and 5. Mamona sa say ko puti sa lang kapete na chano na pilipilo miyayar. Pugita kichan puti kichan kak pausewe sabon mang coach masen na newe wasakan. Kalangan ng coach muna chay pantola. Chay lope na kapakap. Wasa makapil mimiye. So Pilipin makapilmimi pompe lusiya ito ng wayet wasa kamimiye tama kayong kasampal at sa pene ng kulakwat kanaan ko mong yung menyang pateng menyang rong masanin kawit tama ka na kaching kasalayang yung payang kakpause pong wat kchaw ba no kabakap Koht limpa coach kalangan coach saraw coach amen mas sabon man kame karosian rangki charamas. Pong watch main coach kalangan uwar mo silangir main coach kalangan. Ya chay mor main coach kalangan uyache tupusong tatak mo silang main coach kalangan. Kom kachin tatong kanya pong watch main coach kalangan. Dami pang kosya main coach kalangan yang kaklalawin an mongyong naman iray kami yang uyarong pong watch main coach kalangan. Lord, kalangan ng komoy. Sa bumasa na masa ni main coach kalangan, nituwan ang kutsin masa ni main coach kalangan, may ikarap ang watch main coach kalangan, may ipukit main coach kalangan, po yung kakpose sa bumasa na nanewe wasakan main coach kalangan. Ikaping kiyong komo pong watch main coach kalangan. Ikaping kiyong komo iray kan may yang kilikilang tapil yang rongorong main coach kalangan, tami pilpang kosiya, tami kosiya may pong watch main coach kalangan. Kom kapairay ka main coach kalangan. Kom kaching kawasa karay man rongorong kan. Kom kaching kawasa karay man aray mong yung kan main coach kalangan. Aray mata main coach kalangan. Porang kak rong main coach kalangan no pudikiti kasugati na newe mo yung kan Lord po yung kak rangkak mamor pintuan ko porang main coach kalangan. Lord sa pumasan main coach kalangan tami pilpang Kadehde me komu coach men me yeyas komu coach men magin kawit yan na nai sukaros yan main coach kalangan yay ko promo men kin puita na nai moray sukaros main coach kalangan en komu kom kaching kawit yan na sukaros may bang ko siya kay tekin pinay main coach kalangan up yay sapul mo mo kalangan en komu amen kalangan en coach Niye bilbanto lang ay testimony ay mo ta Kadehde tama ko ano coach kaching uyang ay mo mapili may sipil pang karati
abang coach. Ibang Kadehde tama ka no coach ka chinuya nga imaw niya so maybe sa mo itang Christ ay more o pil. Mo itang Christ pil to na sa tuwa chamach. Inayin ki sa riyamen. Sa rabeng riyamen, malauta sa bariya sa kisuwan sa wat iya tes lorna. Machik-chik sango at ang kismele na sa bariya isak. Niya so masarbukat kakayata. Lalwa na so yung ichakang kawit na isari kang pagkatay sa wawaki yaku perang koco ngay nor. Niya so may tuwa sa kumuyong tsaka ros niya so magtsasayk mo itang Christ sa chamawr. Iwiyara masaman me pilkang sakaw. Kang pu, kang kop, sa ngomang kasalit kay may kang. Apalel wanay so yu, na isa ritchik-chik, si Millennial yan sum, ay sumbar tayo sama tapal limaw, ikong purpura wasayo, makin ibang ko siya friyom. Makin kaskas kuli aramas, parang kakyang koya kalapaw sa way mga sanin coach. Ang kakakairatan mo rin aramas sa meni pala ngayon. Then in 2005, sa rabeng chik-chik manat yes Millennial, akin weekend, pang lang as di friyom. Kinkola niyalam o protoran sa rawi. Niya so may akin proto, apun tatong niya. Ino, coach pa kaya nguk. Istukin man wrong. Dami mata-matawa man re, naisari, tama pang panawi ko niya. Ikilingar nga rin. Abu pa yung sese, ischapil check. Niya so may purala mo rin mo, ni next weekend to, bil kola, bil proto, bil sangan mo moche. Tama ko sa yayang niya. Ino, katayar kang puwa sa ka. Pag lang, chela ramas mawaya 10% coach. Ipilingar nga rin po isa siya men wrong. Mentate, tama ko sa yato, wapung, apueki, ay mata-mata may uya no men, isya na niyang kapungang yan may coach. Kasi luwa, kola o ipil proto. Pisangan mo sa tama ko sa yayang yan. Ino. Lang po, orang ka ba sa ulam lang. Pangayo, isang bata ka Sanchez Kulo, kung uya ka pa kapinok. Hallelujah. Amen. Sa bata ka Sanchez Kulo, na kairatan na isariyat, yayay mit James Santiago. Kung bang ko purmak. Niya so making testimony, taking Kadehde, tama ka o coach kin, uya nga imaw. Ikinsang-sang. Pwede wan mawang coach man niya, chay papon sesa, wan na so yu. So par kayo kin papon sesa. Apekar wa chaplel yan ng 2005. Niya so me, inang watch ko tong yayar, may mayang kaskulin po sa rawi. Nanay so me, inang watch ko tong yayar, imetawatar, may bangkola rin sa rawi. Ngay sarawi o ngay mimi po'y mayang kaskulin buk sarawi. Nan week me inang watch me ya rey may mayang uyason papakaw no. O ikasanetier mas lalay me ipangkola ran sarawi. O chapta mimi po'y yang kaskulin buk sarawi. Nan 11 tami ko sa netier na naimo tami bangwya miya calling tatok yu koto nan wi koche ko so yayang yan rana na chon tatok rana na yan kola tatok erna na so tuwe chomo echepta pengnan mga ya pweki utani mayang kaskudun puk sarawi pilnyan so woche ipilmen tatok pweki miya naiser
Ayap kipen na ni sarika o ay nono kits minani mo kits kalew. Ya peitak lang ni sarapin lauto. Tama ko mga kiyan mo yan. Yan tatok, te yung kula yung kaskulin pok sarawi. At tama sapang kaniya. Kula tatok. Pumakakin tatok, utang sa kanisa na mau. Ayot peitak lang ni matsikitsiko. Ako, watama ko mga ki. Ay may sapang kaniya. Ngayon men kan kula ko yung kaskulin pok sarawi. Amen. Niya so may entatong yeyer me mga kiyong kalayang kaskulin pok sarawi. Ayaput peitak lang ay no. Yun na tama ko mga ki. Yang kola tato, te yang kola yang kaskulin pok sarawi. At tama ko siya. Klama, melet po at utang kay nangtal makamayang kola skulin pok sarawi. Kola. Kosi ko sang kaskita. Apan sa wasin ng sarika. Kapang uya kapakap kanira, kaano coach pang mangi amanan. Oy ko sang kaskita. Ngay kola ng 2005, ngay chapiatar, kola mimiya friyom chaptayang kaskas kulin pok sarawi. Lal ng 2006, niwin 2006. Ngay protosang padiyo po ibang kokoye ito rin riyolo, yay Moses. Abang pandiya na itikit pa yung kakotore pa yung kakiyang tatako sa wasa panay. Iapirta sa ngay panay ng 2007, kokoye ito mawi. Nan mas isak pa yung 2007. Kabang uya kapakap ko nila. Niya so may kokoye ito, kay chip tatatok ni mun mas. Niya so may uya tatok, so mawat sa planiya. Ikin chip tako alinsik. Tebi bang ko la tatok, ikin alapan rang po yaki kaya niya ng kapete yan. Solar mawi, at chip ta metak ng kapete yan. Ayap, chapta ko lang mo wani o tamer ka sa layayit, tamer ka sa witay sumawat yay. Cancer in person. Nya so may sumawat mimiray, ngay purpuran mo wani kung gola kaptalong. Gamba ka pa, esto cancer na mo. Nya so may kulami minan mo wani, o chokchekan tamer ko siya. Solar me kot rakakuyang ya. Solar nur. Tamer ko lang wawak mela. Nya so merakapto yesang. Nan mongwani ngay puralan ni macho. Isola kak mga main ko. Ichay miminan pare bisula ka kibasan na ipok sarawi pilwiya watwatak. Aptami wiya wanon siya na antawayo wiya kapakap. Icha may kakayangan sa wo. Ikamele menay somaw tuwa sa met main ko. So siya maging pitsang. Somaw cancer. The person in person cancer. Apuan kalanganan ko so ngay maur karatay kasi kartapawa o imang katete wan maawang coach manage. Miya ko sa ipilpeitong niya ko siya. Kay tekang cancer yuwaman. Puma cancer kapamela po. Karos ginlaleng sumawat so siya kinkakmaula. Karos kinmela. Kan baka pa, tama ko chay laramas kan kilang, at siya tuwa siya tama ko at kilang rin ko chay laramas. Magchay pa ang check mao na iso na isakaw niya, iso may Lazarus so mauta. Mary Marta kay Reverend Jesus. Maria Raolo so mauta.
Aptama si sesmasani. E so mauta po kita, e nguya mengkalangan pen kau na coach. Ika melele me kau na coach tatang kani e. Ileleng so mauat po kita, coach mendengan lang. Karta socha di Pilipin, kawa mayang uya rong-rong deyach, tayang kilikalang life watch. Mako mayang miminan so mau socha di Pilipin sangon so mau ta. Puksaraw katete yang kacay na melkakap kisilu-silu. Mag kochi men mapamaki yung chay tipachaykan, o i kochi men mapampil kamawila chay so mau koros. Karata socha di Pilipin sangon so mau ta mamimream. Teis makasa ang panay na wanon ki so mau. Kochi ang kamao na. Aray so mau at siya mimray kan bakapay. Magchay panchek mau so mau rane riyaw silu at sukan sa namao. Yatuan makin sompar. Yatuan makin sompum. Yawan na kain sa insuat. Nanay so may wanon miminani yung ikanel panwarayat mesolar mga. Tama ko tong yay anana mire na no riyay isa rikaw yap mela. Ima ko tong yan sa wapo ikanel ang panwarayat meluat solar mekot mawang yan. Apo ranpuk yu may pasan tapawa may kibiyabet meditate. Nantawayo yay na melkakas di saktayo. Sakwalo. Makaw na coach kung kachkach yung paniray kami ng kabet chikiklar o sularay ka parapor. Mele na naiso tuwecha mo iken. Duwach na ang palangwaray. O iya sa chok-chaka ko siya mesalar nor. Yimaramas kilang lang mela. Yet ngay imamor na ito pong watch. Kapag nga coach. Puksaraw ka tete yung tiyana melkaka. Ob kaya isakwalo sa kisu. Magkachay so chupa mela. Ab chay ba huya mamor. Pagchay lang lo kumasan ng kauno. Yet ngay imamor. Iso chuchokoti sa ngay kong katkatete. Dama ka na coach ka tinguya ngay mo. Ikin manokela, puwekinan when some paryo may sa somao ki, 2007 ichapta somao. Ay so yu ya sa somao ki, sompung isa somao ki. Istukin men, kahit istukin men ko siya. Ap niya sumikin ko siya, akin bilaw ka sa manto yung moment ngayon ay so may sa somao. Wanes to kayo sa namao. Rane riyaw silu makakinsomaw, teikinsomaw, watsukay sa namaw. Wanon nanim solamen mo nga, ayatuan sompung. Ibisolaga ka lumaw, iyalu tuwache, sincere me apchan kakakinado, wanduwat ng daling waraya. Kampakapay, so chilipilipil, tamay laleng, apo kasaneti na naimor. Menta maramas pilkin koskoseyaya, ta menta ma iloy sang tesong kan may isopay na sila kan morwat. Puksaro katete ng Romans 8:18, magkapal chochok nilalong aramas mamin. So na melkaka, sidisat payo isak tuwaw. Aramas pong nang kilalong kapal, kau na coach kang kachintarela. Nanmel ka sa disak payo isak tuwa may ko siya. Aramas pong men kilalong kapal, kau na coach kang kachintarela. Cham-chaman na coach i-coachin. Kamawila sa sumaw. Iko-chen po nang may karosyen. Ikamele magkachay miminan ni Rairiyo. Kachay ka kilang kapal. Sumaw yung magkipet samta.
Niya so makapanyang kilkilang nusin so mga coronavirus. Ang masapwekan panlalaot lang. Kapilpan makikita, kapilpan ang masapwekan pilpan laut la po kita. Kakilkilang rong kanan Facebook, yang kilkilang news kan. Tama so mga watuyang aramas. Masong sope yung nang puksaraw yung kawawatak. Pachay masapwekat panlaut lang makichay pang rong news and so mga coronavirus. Ana sope yun nung puksarawi ang kawawata, magtsabang kilkilangin sa puksarawi, tamak tsaba masa-masa, pagtsasayar na one coach o nga chan maur. Yay na one coach kan, san nani pro isak silulimaw. I-coach amin message pa mo isang chay, i-coach amin message pa ligit melik chay lang. Arya kasampal. So, silipilipil wasa kami niya. Sangat siya po ang pagdisiya ito na namarka. Makanyang soma, makakin yamang mang metak. Takas an ki soma mang yung. Takit ni. Ta so, silipilipil. I-coach ang kamaw lang. Makaw na coach ka siyang kamaw ilay soma, abil ka kamaw ko mo ilan na ng soma. Kailangan ng coach, pong watch. May netin ay kasay may piluyawaway tangling tsik-tsik. Pwede na isang time at chon tatak mayor. Iray kong purtin sora sa malatatak. Yat sipil kasay siya men purtara luya ito. Pamoy ngila yat sipil pelo nga lang. Tapos nga coach. Ikin mo ako kasay tapatak, ikin mo ako ngalaw. Pwede ko manaramasan rong o rong ma. Pwede pong watch, may chanog ngalaw. Pagkita, itanan nancing Kadehde, tama ka ano kasing uyangay maur. Iwilalar pilmen karamon, niray kan me, pantatok. Kailangan kiyang coach melel, ma-emen, komo may yang rong-orong, tabil yang kiliklang life watch. Kau na coach ang kasing kapay komunita. Ikamelele may imakareta ko mo yung ngay. Miyacha purpose. Miyacha karape po isang bawat. Akasampal. Ikamelele magchawi rong-ronger. Patangkan may wicker. Tepe kokoto. Chawi rong-ronger. Kasampal pen nasa ng coach. Pwede masanan ko at may pangkol ko mo yung ngayon na sila kong mawawat. Magtsapang plata kasambal ko masanan ko. Ay masanan ko at may pangkol ko dyan na sila kong mawawat. Ikaw man magtsay rong-ronger sa angkan ko to sang Sister Jackie, Brother Gypsy. Iray kami patpatako to. Tama kayong kasampal kan pakabay. Tsatiyaw yati sa rong-rong. Nan James ew riay sa kriyaw challenge rong o kapayata. Challenge ew yati sa rong-rong. Ap challenge ta rong o kapayata. Magchay pang yati sa rong-rong. Kan pakabay tsabang pichiping kutsa. Pwede po sa Kadehde na rong may isa kisu. May poson apang kairta sang niya pang rong-rong nasa ng coach. Kailangan ng coach. Mamin ko mo may yang pacheng. Nang paninipil so mau.
Chamchaman make a bronco chanka lay. I took a child to watch. For Makchaban do what? Chachapan kakwawi masin and court was up Japan, Wawi. The Chachapan kakpo se masin and court, Pukita, Kitaso Makuchalu watch. Up we give Kupuran court chanka kailay, Puchanka kwawi masin and court. Makchachopilalu wake up in our court where it was on way what? Got to take a child penair. Take a cromorong penne. Tama Kupuran court on a chain now. Recaping kiyang coach, ready pong watch. Como mayang we are wrong, the Kilikulan. Puxara Masan and Revelation 1-3, met by making local Masan and Puxarawi, or right chorus making wrong Masan and coach. Awya me coach makapayong komuyong ay melet pong watch. And the met by the right gun, making loki out of pen book watch. Ye supplement coach Masan, Makchapa pose. Arya kasampalan mo roay mo. Kichan pilata, kichan pek yang Masan and coach Makcharong. Sanga chay ray kan machapin pose ng week kay sa malaro ko kotulil pong watch. Imen ikosoya chite Kadehde chitame. Kono coach ka chunguyang ay mo. Iyami minan sa kong naramas me. Uwiya sa lipening senay. Apekaran coach leliye. Lilatuan sa watch. Isa ikaw yung kilapa kayo. Pilata mi pampapakaw. Kasong-song makandal komoy. Apil kandaliya. Kitsasong bawati. Kita pangwiya sa sumpawete makrais pangwiya pasan ba ng mauro ay maur. Masok sa pangwiya solang kaya perati. Magchabanta magchasolang apchap sa chupilatap champik yung Masan and coach. Armoni pang kairala implement cold kiyang child, cold watch. Oh, Jesus. Muna siya ibang kairala. Oh, Jesus. So, kano lukuk wariyo. Oh, Jesus. Lukuk wariyo.
Kamele me cold watch everywhere ya patak you. Niya sa mga bibuya rong. Tama kayong kasambal chan pito isang nan tama kchatsang alalala. Magchapan pilata pito isang nan tama kichan lar nan palinuar watch chapan salitakla. Kichapan sochakak salitakla na nacham maur ma kichapan kolokol tama kichan lar. Kamakamait nan palinuar watch. Arpo kamuyan kak salitakla pilata kan pito isang. Tuwa sa di meng warmo winang Mark 5 riyasak 5. Niya so meldi yorong ata cheeses sang renaramasakan. Tama di menet wiya epito isang. Di menet wiya so ma ki arrange sombar isak riyaw. Nawawaki incha pudapud. Pilata and pito isang masami miyaw. Nanay so tuwa sang aramas te sang 10 minutes maan ki sang sumawat at saka pat sang aramas. Apo mentaki la tama aramas pangkosiya. Mentaki la po kita rong tama cheeses uyang aramasakan. Mangdalki. Na pungpen and cheeses luko mi bantoke utan pang kaya ita. Ikamelele me irawat may pinminlala. Me miyecha iduwat si kolakon makarayang. Walimbagang koto ngay maur. Kot pilsaik may tangayan mela. Imikos ko sila na mel kakapkay sa kaluwi sa gusto. May iso chapan mela. Apang yung mamaur pa yan loki maasan ng coach. Arka po nga coach. Tachat pilata mamen ko Mesutsuka kasela tama ka para-paran kiyan. Menlaw kate may teng ay sumawat. Nagkarong-arong masanan coach. And tawli ko mo. Pagkita sa tsuwawa kilakang bali. Tamak tsaka ko siya, tamak tsaka ko to sangya. At tamak ko kotok tsas tsuwawa ki. Makapasoy pong-pongwat, takasoy kaya patangkan makokoto. Yatuan mamela lalong komoy. Takap, tani may isang. Ay sumawaksit mo ko yung komoy, kan bakapay. Ante tawli komoy. Mamen ko wa mesek may tayang chisa sa amnor. Ibandit kapakapyo. Kapakapwats may iwiyan ng 2005 nilito rang wat sa ikaw yung kilapa kayo. Kayo so niya tuwa wa masa ni tiyala wa katang kao ng pot pachaykan ang pagkachunguyan na pungo kachimaki yung kuchay. Wasa magamimiye. Ima kayong kasampala mong yung enulang kao na. Kahit agnipanlit yung kanaleta friyom. So, makapancheck mo, nang sila kon mo watch. Kahit palyan na malam, mabangwik chalanan lang. Apok saro Kadehde na so na isak pa yung Jesus masani ngay mahal, ngay mamelan, ngay mamor. So, sa memang kakulang rin sa mama Jesus, so sa pangyapa sa bananang moro ay moro. Armamen ko yang may tangkray sa moro bilsola, ay sumamat kan pilaw kasi karta. Amamen ko mamoy tanga chisa samo kat mga coach. Nalugay sa kimawra chik isuwa masani mewalya ka pala naramasamen. Kono coach o sabol mekan kung yang isingis o peraperan ki walya ka pala naramasamen. Apo kamele menan patangkan makokotoyer sanga na weekday ka kokoto. Ikamele mechocho may tang chisa sa mo. Aribalitang tsaka baka coach. Alasan yung miyayang coach. Maing cheeses, kalanganin ko mo. Ikabing kiyang ko mo melil pong watch. Ikabing kiyang ko mo testimony may pironger pong watch. Memelil o pong. Maing cheeses, yachay mo.
Kom kacin maki yung ye, tipikan koros. May wiyatar, may bilmanokalar, may bilsama-saman, kom kacin maki yung ye. Mang Jesus, ye chay mo. Kom kacin kaclong, wiyalay kaon, way song komor, ye yes Jesus Christ. Amen. Nanong wiyatar pilipil kan mo iti ang Jesus ang kauntaan mo. Kasampal ki wat-watak na umpuk sarawi, kasampal ki kapakap. Pag chay chuka ki besang kapakap o watawat. Ew ya ew. Ikamali mag-chay bilbang mo nga, chay chuka mo nga chok chay so chanimbil. Ap chay bang mo nga, chay bang kaunabatan ma-chay bil bag chay lang kak nimbil. Chay chuka mo nga chay, kichay so chanimbil. Chay chuka nimbil chay, kichay so chong mo nga. Biltuwa chay. Nai silakan morwat changkak kairta kokoway nai silakan morwat changkak yang lel itin silak wat buksaro kadehde na Ecclesiastes betsapiata eso chaga sampal sangkaim sakala Arya kasampal kicang nan nai silakan morwat changkak yang lel itin silak wat kalangan kono ko changkaching kapayata amay maur. Am I penning in Jesus' name? Amen.